nkoranyambaga zikomeza kuba zavugisha benshi zikaca inzira ndetse no mu bikorwa by'ibitekerezo bya muntu zirahagera. Imbuga nkoranyambaga nka za Facebook, Twitter, X, TikTok, YouTube, Instagram ndetse na za Telegram ni nyinshi cyane buri wese bitewe n'igihugu runaka yaba akoreramo. Izo mbuga nkoranyambaga kandi zimwe na zimwe zikunda gukoreshwa mu gucuruza product za online cyangwa se online marketing, izindi nazo zigakoresha mu kwamamaza product z'inganda runaka zikomeye cyane. Imbuga nkoranyambaga kandi ndenzo zikunze gukoreshwa cyane mu gutanga amakuru ndetse no gukwirakwiza amakuru hirya no hino hatandukanye. Munabyibuka nk'igihe inkuru y'umugabo Balthazar igize gusohoka hanze mu gihe kitarenze iminota 5 gusa, inkuru yari imaze gusakara ku isi yose no gutangaza amakuru bikomeye cyane. Mu gihe kirenze ku minota 5 uba umaze kumva inkuru isohoka kuri TikTok, cyangwa se mu gihe kitarenze umunota umwe umaze kubona inkuru, indirimbo se, ibiganiro bimaze gusohoka kuri YouTube channel buritewe naho waburi. Urumva ko imbuga nkoranyambaga rero zirakoshwe cyane. Akenshi zikunda kugenda na tekinoloji nk'uko n'ubundi mu ntego yacu ya Biza TV Rwanda twihaye intego yo kugendera kuri tekinoloji muri rusange. Aka kanya rero hari intambara isa naho ikomeye cyane ku bakoresha TikTok muri Amerika, aho bari gukomeza gushakira ubuhungiro kuri Red Note ubwinshi cyane muri rusange. Uti se bimeze gute kugira ngo intambara nayo iri kuzamuka iri kose igitutu mu muriro nawe uri kuza usatira inkungi isa naho y'umuriro hariya muri Los Angeles? Ese bimeze gute kugira ngo TikTok ibe iri guhagarika cyangwa se iri kuvugwa byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nitwa Eric Nshimimana, niyo muri kumva, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, urugero n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe maze ukoresha ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugereho umunsi ku munsi. Nawe kandi ukoze share aka kanya na subscribe, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abituye mu ikaze. Hirya no hino hatandukanye mu gihugu, yewe no mu Rwanda rwacu barimo barakoresha imbuga nkoranyambaga TikTok, Facebook n'izindi. Gusa abakoze mu rugo bakoresha TikTok, abakozi ba leta bakoresha TikTok, abakozi bo kwa muganga cyangwa se abadokiteri batandukanye bakoresha TikTok. Ni urubuga rwaje rusa naho rushiraho utuvideo dutoya mu gihe tumenyereye kuri YouTube zitandukanye, ariko TikTok iyo yaje ibica bigacika. Mu buryo bwo gushiraho utuvideo dusekeje cyangwa se utwo bita nka za comedy, ibiganiro bitandukanye, TikTok yaje gukoreshwa cyane mu kuba yakoreza n'amabanga atandukanye, kuko ni urubuga rwaje rudafite any limit, ku buryo video yari yose wifuza ugomba kwishyira kuri TikTok. Mu gihe kuri YouTube aho bitandukanira nuko imbuga nkoranyambaga nka YouTube cyangwa se social media zitandukanye cyazemera amavideo y'urukozasoni cyangwa se amavideo agaragaza ubwambure bw'umuntu yagiye hanze ni Miss Mike badakuza copyright cyangwa se bakubwira ko ukoze violation bitewe n'ubusobanuro bw'ibyo ushize kuri iyo video usohoye kuri YouTube. Ibyo rero nibyo byatumye n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikanguka, mu gihe hakomeje kuba impungenge z'uko TikTok ishobora guhagarikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ikoreshwa n'abarenga miliyoni 170 z'abaturage b'Abanyamerika. Abayikoresha kandi cyane cyane urubyiruko batangiye kwimukira ku rundi rubuga rucye cyane rw'Abashinwa rwita Red Note. Urubuga rwitwa Red Note rukora gute? Uru ni urubuga ruzwi cyane mu gihugu cy'Ubushinwa, cyane cyane muri Taiwan n'ahandi hakoreshwa ururimi rw'Igishinwa. Nibwo kandi rwari ruri hejuru cyane mu zikurwa kuri App Store mu ntangiriro z'iki cyumweru, aho zakurwaga cyane n'abagera kuri benshi cyane cyane urubyiruko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nko kuwa mbere abarenga ibihumbi bigera kuri 50 bose b'Abanyamerika bafunguje konti nshya kuri Red Note. Kuva icyo gihe kandi kugeza uyu munsi abarenga ibihumbi 700 bimaze kwinjira mu mubare w'abakoresha urubuga rwa Red Note. Ubutegetsi kandi bwa Perezida Joe Biden, TikTok yashyizwe mu majwi cyane ko yifashishwa n'Ubushinwa mu gutaka amakuru no gutanga amakuru cyane
muri Amerika akaba yajya hanze. Bityo kandi basabwa ko mu gihe itagurishijwe igomba guhagarikwa. Joe Biden yo yifuzaga ko iyi TikTok n'ubundi mu rwego kugira ngo itahagarikwa igomba kugurwa n'umunyamerika kugira ngo babone ko bajye bagenzura, bityo n'amakuru ayisohokaho abanze agenzurwe. Biteganyijwe kandi ko kwemeza ko itegeko risaba TikTok kugurishwa ibikorwa byayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se kuba bahagarika rizafatwaho umwanzuro n'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 19 Mutarama umwaka wa 2025. Ubu tuvugana harubura iminsi 4 kugira ngo itegeko rishyirwe mu bikorwa cyangwa se ribe kansage. Abakoresha TikTok kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gushaka ubuhungiro kuri rubuga rwa Reddit. Aba kandi bari kwimuka, bari kwiyita impunzi za TikTok. Wakibaza uti ese Reddit niki? Ese ikorute? Uko wibaza nanjye niko nibaza, gusa ndagusubiza muri aya magambo. Reddit izwi mu Bushinwa cyane ku izina rya Exao Hong Shong. Mu Cyongereza kandi bigasobanura Little Red Book cyangwa se agatabo gato cyane k'umutuku mu Kinyarwanda muri rusange ugenekereje. N'urubuga kandi rukoshwa cyane n'urubyiruko, rwatangijwe mu mwaka wa 2013 nk'urubuga rwo gukoreraho ubucuruzi bwo ku ikoranabuhanga cyangwa se e-market cyangwa se electronic market cyangwa se online marketing bitewe nuko ushaka kubivuga. Abarukoresha kandi baririrwa muri miliyoni zigera kuri 300 buri kwezi. Benshi kandi bari kwimukiraho, bari gushima imiterere yarwo, dore ko rusa neza nk'uruhuriza hamwe imikorere ya TikTok ndetse na Instagram. Muri make, niba wakoreshaga Instagram muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se wakoresha TikTok n'ubundi, nujya ahangaha uzasanga byose biri hamwe muri rusange. Ku rubuga rwa Reddit hari ingingo wagereranya na trends kuri X zirenga 65,000. Zirimo kandi izivuga ku kuba abakoresha TikTok bakomeje kuyimukiraho bayivaho kubera bari kugenda bajya kuri Reddit. Nizivuga kandi nizigaruka kandi ku kwigisha abashya uko urubuga rukora, dore ko ruri mu rurimi rw'igishinwa muri rusange. Umwe kandi mu bafunguje konti nshya yagize ati, ku bashinwa baakiriye murakoze, mwahawe ikaze. Kuri uyu wa gatatu kandi ubutumwa buherekerejwe na hashtag ya TikTok refugees ku rubuga rwa Reddit bumaze kurebwa n'abarenga miliyoni 250, naho abarenga miliyoni 5.5 atungagaho ibitekerezo bitandukanye. Wakibaza se iyi nambara ya TikTok ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ikomeje kuba yanengwa, amaherezo yayo unayahe? Akenshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ibishaka ko hari amakuru yayo ashobora kuba yasohoka hanze muri rusange, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone iyo ishaka kugenzura amakuru y'ibindi bihugu n'ubundi ikoresha uburyo bwayo bw'ubutasi mwe kugira ngo igaragaze amakuru acaracara ku mbuga nkoranyambaga n'amakuru y'ubutasi mu bindi bihugu. Ibi bizwiho ku buhanga cyane bw'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CIA ndetse na za FBI, karimwe mu bigo bikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizwiho kugenzura ndetse no gukontora amakuru abacaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse na za social media. Akenshi kandi wamenya ko urubuga rwa TikTok ukomoka muri leta y'Ubushinwa, nayo impamvu n'ubundi Amerika itemera Bushinwa hafi ndetse no hejuru, aho bishoboka byaba intandaro yo kuba iyi TikTok yahagarikwa burundu. Iyi TikTok kandi ikomeje kuba yakinjiza amafaranga menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zicuruza cyane kuri isi y'abazima. Perezida Joe Biden yakunze kugaruka cyane kuri TikTok, aho yagiye avuga ko iyi TikTok ishobora kwisohora amakuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihishwa, bityo ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yabwo akaba asohoka akajya mu Bushinwa byoroshye cyane. Ari nayo mpamvu nibiba ngombwa iyi TikTok igomba guhagarikwa. Yakomeje mu ijambo rye atangaza buryo ki
iyi TikTok igomba kugurwa n'umunyamerika byanga byakunda. Mu gihe kandi bitabaye ibyo TikTok ikaba yarimbuka ku buzima butagatifu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu magambo ye yagiye atangaza. Ngayo nguko na hano mu Rwanda bakoresha TikTok muri rusange, abo kandi bayikoresha nibo bazi ibiyiberaho. Nitwa Eric Nshimimana, nayindi ndeguza nawe ubutaha.